Sebelum kalian menonton video ini, pastikan dulu ya guys kalau kalian sudah subscribe, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton dan enjoy. Oco sibuk kayaknya bay, bisa diajak syuting. Oh. Maya, kurang menangguan cewek kan lain kemari gitu. Nah, Kak, orang kawetan yuk. Ayo. Ayo. cewek kemari tuh nong lewat nih, tanggalnya kurang. Kita kenalan. Sana, cewek nak. Yuk kumaha? Marena. Obat tuh. Senang obat. Loba yang sanggeus ya? Enggak. Penting ngancang mah. Hah? Ngancang oke. Udah. Kurang kemari manggil cewek. Mana? Sawah. Di. Kurang lebih pengen nomornya po. Izin. Kayak gedung lewat ya. No. Tangguan saung. Oh, tangguan kurang. Kurang iya tadi saung. Tangguan. Kemana? Rek ngabuburit, ah. Ikepo. 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 Gila neng, kali ke dia, tek ngobrol. Emang mondok di mana? Tara Ketempo? Di Tangerang. Oh, pantes. Tara ketinggalan. Iya bos ge, liburan Ramadan. Wih, Dikira teh mana wae gitu Tara ketinggalan. di mondok di Tangerang. Jauh pisan. Cuma liburan deh pas Ramadan. Bruh. Hai. Geus lah, ah. Ngabuburit heula. Mau adanya. Lah, urang ke pos deui. Maghrib. Mana bae? Kampus di Marana Saria. Kenapa? Bruh. Senangan berit. Bruh. Bang, Mam, udah maghrib kita pulang yuk. Ayo. Waduh, tinggal gensangan baik. Baiklah. Tiga. Oco sibuk kayaknya yo tanda aja. Aduh. Alin, kamu kenapa bengong? Halo. Nyah. Ai siap. Yes, ya. Ai. Man. Dede mau ikut? Masuk. Ya. Contoh. Dede Tian. Dede mau masuk. Ya.
Ya, ntar masuk ya. Masuk di behind the skin nanti. Hai guys. Subrek. Subrek. Cakep aja lah, cakep. Itu ta.